Alright, asante sana Zipora Manono, nimekuona ndani kurugali chisemo cha Gulf Otike founding kuremba kasi pipeline pamoja Faith Manyaka wande ino alime kingma kurugali chisemo cha Minnesota watching thank you so much. Ndoche Minnesota imewakilisha mheshimiwa Simba ndinga bobasi nyacheki Leo Moro kingma alime thank you so much for mugende kunya go tune in Josephat Mosena Rosome ya oke mtu musaunde kuru Saudi Arabia yuko ndani Autenga ni mbwata baganire Roma Dede kura gamba na rabu kidogo Nyonilisha bikiretori GR Nova manyete kegima Barantebi naki Baharingi koselio botaka iga Bale manyonye toba mayete pakuwa na malietao Toshika Rosi ndega Ndenga nwali mekegima pamoja Mora ndenga na soire ime Karibu ndani Aya Mora ndangere libalibande Tindara na kia kuru kubona Nasi nyatichi Thank you so much. Faith Mayaka wantenga Owan kwa Joseph at Minnesota imemono. Thank you so much. Joy Bata wantenga tuned in kurunya mondo South Mogirango. Alright, tingangireli bageli ga nda valentembe okigima bara kwana malieta abo ndochi no baroche ga abo kigima. Yes, nimetinga itogo chakera ngororogoro ngorumante tebango tuchake gorogoro Marieta Nabakwa nimbi ya muri mwezi asa Marieta ngoro Lilian Lee nalinga sinsema chirichia Saudi Arabia kayitere Nyamira kebiriko ange bwatereterero ase abaguzi Global Radio nabiro no mugokomo nene sana korora abana ba minto bose asobosyo Nende ngambia mona sana asa masabiketo bale bakona gotofora abagusigiro po Kenya saba seseni abona bwatanga nayo. Alright, tinganda royo ndenera atoka teye toro igwiri giria Marieta Tingangire de bageri yako bakwani sa Marieta ngoro kloni komwega amaloni omwesh Natoke bwatete GR Alright, asante sana. Auna wabale studio ga na ningo bairani nde chinsanke gabara toteyi na kibalenge oseri butakaga alia na kibache sabali na kiyalenge asengencho umurubiri tumete no yobugo seri butaka twasemania twatebania naki tugusena kitoko menyense rende mete bindi toko menyota botari go seri butaka nchakere na Lilian pengine Lilian karado tebingo ase kware go kolega ase kwanza teina kia ekorukwa na kiga sina kiyalenge karado tenga gusuna kiga siyalenge general Ndewe yasena alenge galenge kuru Alinge Saudi Arabia. Kwana uchase Mike. Tiago we Mike ya. Ana alinga stinse mcha Saudi Arabia na meta sako kudamam. By the way bija tu amenyete kifi yangu. Simbia na amenyete. Aenda na akole contract yane. Aenda na irani de Kenya. Igo ngwa Kenya sawa ngambia mono mwezi. Nene kwa abana ba minto moya ngamunyara ko bamukwegasa asoko seli ubutakobo. In fact ojo kwirana na nyanya sa kurwanirira. Loni omwisha nga iko alenge bono turamanya kwanza nga ito alenge to maguchakera gabo. I used to work at Iraq Baghdad. I got a contract yane April. Yeah, ntonda tebenkeringa ki ataftai achoki kero wachiri skogari focus on what you want to do. Asaya kurwanira omuntu ori kwirwanira. Kazi ni kazi cha muhimu ujitume na kai hard working. Bono Lilian Lee twara igure chi story chinyinge sana. Timete Lilian Lee ne lia obono bolinya na kwanza gosendiririe oboshabiki. Yeah, yeri ne Lilian. Oh yeah. Lilian Lee elia mwino Lee elio. Tani nengolo kulidia ni Bosfor. Okay, asante sana. So twara igure chi story chinyinge by the way kurugalia maybe damama mangana manga bandu bakwana abande twara de chikesi chinyinge chiko report abande baenda ande bachando baimere boss yembe amangana mange kwanya kwigwigoro ya mangana igose inkiora kwane kusiana oro ekara kwara korega si chinsemage amangana yinkunya igutore kende usento bwata abasani baitu bago face imechande iyo
lakini egente kenene kero na arabere baka nakurie contract yane egente nkere twasomete kema kero taitokoba na ibosi yae buya tanga ni well respect egente kigocha yatochandara ange abantu bali yani mbali kumanyo no kora buya no kora bobe mbali go appreciate I wanna kamanya na mbuyo gwakora mbuyo gwakora lakini okore gasi yao nekikwache tokobororo number 2 egente tocha twarura umuchando abantu bali nabago kori gasi 24/7 mbali go kuna kobwa ikokore gasi lakini kubwate personality ya inki ya nabo kumukani ngaiga ati ngokora lakini nche kivyangu ntebe Lilian nchiaro timfese ti muchando monene mono kero kende kogosa na alenge baka na rati ngotobwa lakini nende nanyoro kuba ingo kwa ne madam yane ya understand nendo onyako baga kungabira bono kuruga gochiororo ningo kona igosine agent ki yako irete basically by the way tedinko mayana kinachiete yani nilichituma tu yani nilichituma singe jana roche some imechana neterete ase Kenya gaiga nimbwata abantu bagosoma nganyora yani nganyora ngwetuma nonye kana netumite nchibye ko manyene ata na bibuli baneti banchite ikubayiretia maliga lakini ngabate ibona wacha niende itafute nyumotara agenda ngwa kaigure chi story yande chi nyinge kabisa etinde kitoita moyo hata wengine walikufa moyo wakachia training njiani hawakuenda alafu lakini mimi nikachipa moyo number 2 nilikuwa naomba ukienda pale uwe mtu anaomba sana sana na Mungu ataonekana nje ndo nalenga kusaba twalenge training Kiambu ndo nalenga kusaba kana geto muchuri edwali asoko genda turi kumanya umuntu oguchira turi kumanya nkiugo chigokororo lakini nigasi wachete kuriyororo ekene munanya saro moye kire nasabete nze nakini getenka nyororo number 1 igo twengotegwa mangana amange tukwendo sibichingiti utokora wiki lakini bona kire nigitase nyumbe yu natebete nga nyasa kwa ngo gwanchonge ebusiano umusikali wakati naingia kwa nyumba igo nanyorete yanga yo musikali ile nyumba ende stini katebwa no musikali yare I thank God unalinde nakuritiga ngacha no mulembe enda banko bete biya ine tukakora bakankia poti munani bakangete Kenya yeito nabanga kirutu kwa iri no mulembe abande mbale tumirane tase Riyadh yani unalia machozi igo abandi bali gukora abandi baira ni guguchaka nemechando lakini nango gotebi my friend my sister and brother just more gabu onye kore buya kore gasi lakini rene ntonya gotecheria abandi nakinge bachiete bagakora iga bagaseri no ekere gasi yago sinyire you must return back Kenya nendo nyara ko bagoko yo moyo nendo ira nenkende ntuma just okugwera lakini asobuye wanyasa nje nakorere teki ngawasama gokamaya I thank God loni omweshi na kiwono kwa rwetega mpaka Baghdad mi personally kintu kiagetenga soka ni school fees nilikuwa najaribu kaa naweza toka na sasa bana ninya sasa na charity process September by February kanyoranga yaachire through asena achete hata kama kulikuwa na some challenges I thank God nilifumilia na nilifaulu na nikakuja kwetu nikiwa hai Okay, alright na kikwanyore tubugima bure nkwanyore temechande ndi gamete twara igure so many cases chigo cha happen wose ayo monyene ukaraigwa baadhi gosinimete no bwata basani ande kwanyore tabachande getenchira geteiga aye ngwachande tu in any way njase na renge ni Iraq of course asengo several cases chiko ban Saudi asena renge ila igentongere ntonda tio montori tanga ntako yegentokiro monta oteba